Town Committee Kilega Puthak KARBI Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along all political party Maiki Padupon. Paglong kam alang sun entry gate along kejap hampu committee hitpen kijui kelang radapan kipachini lapen kacuning ri. West Bengal Coach Bihar along Kipadupon Maharaja Jagat Vipendra Narayan Phub Bahadur Memorial Night Football Tournament along runners up anong A Difu Pilgrim Club Atumpen Kilongdun. Kardom KARBI Prime Time along Penili Willerban Kropi nan biotang tanpen Arjekta. Nangkileje Town Committee kilik Kipadupon Jiapan Madijoni Pai Inkora Plea Arni Hamren Town Committee Abaha KARBI Anglong Autonomous Council Hamren Branch Secretariat along Political Party Kidoan Administration Lapen Law and Order Chigro Pet Pen Mai Kang Nipona Birta Perangki Hundor Kropen Birta Nang Pali Mai along KARBI Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron West KARBI Anglong District ADC Anil Chandra Das S Criminal Talukdar Lapen Prekjam Political Asong Chatuk Chetong Dun Under Lopor Pai Krenia Porpen Cheng Si Hamren OST Sonat Terang Penwai Ki Phalam The Lapen Nangkileje Town Committee Election Aron Hai Hui Kachetong Dun Political Party Atuwa Phan Than Pa Jeremy Pon Laswa Phi Prekjam Political Asong Tum Penta Town Committee Election Pen Kacharap Kidang Sodalam Hai Hui Clardak Pen Kachini Japan Karju Padupon Thu Town Committee Kilikalake KARBI Anglong Autonomous Council Arlo Pinakapotsi Kadu Kavya Sayanta KARBI Anglong Autonomous Council Pensi Klempon Po Pinite all political party meets Dahal that SP DC Pilih posisi penting so berhak tinggi SP tadi DC ada cincin ada ke sort itu ada dengan itu cini loh 9 ke 8 ke election dan dostri ke bangke counting itu Administration Lapen Law and Order Hinpen Ing Samjin Pen Kilik Ki Pachunalong Pamejia Phansi Claim Chirap Cheto Popusa West KARBI Anglong District ADC Anil Chandra Das Pen Pachini Ponthu Paglong Kamalang Sun Kilang Charia Maipu Kangbura Ronghang Lapen Bidda Terona Tumpen Paglong Kamalang Sun along Kijui Kilang Damatumapan Kipachini Lapen Kachiningri Pona Birta Madijoni Pai Inkora Pliarni Pedangke Rostom Tok Bipen Birta Nang Pali Non Ningkreng Apor Hud Lang Sun Kilang Japan Armuche Pekoni Setsidu Slami Labang So Kijui Kilang Adimalong Kangri Kangkrang Hormu Georgia Nangji Lapen Prek Jamadim Pen Kiwangatum Kichu Kijuna Hormu Warcho Warjam Ke Chokchi Kang Thir Jir Pen Kichu Kijun Lapen Kijui Kilang Japan Kachuning Ripadu Jong Sing Thir Jir J Pulute Methangalong Rialong Lapason Kilang Menaya Mena Vidaji Lapen Hilo Wing Wing Pen Kiwanga Bang Vidaji Lasila Swalam Pen Mathadamsi Maipu Kangbura Ronghang Pen Sulang Daurat Pan Pachini Prang Sibang Kya Kiru Piwa Prang Lo Ateke Ladak Paklong Kam Dekut Pi Tourist Sport Bate Paklong Kam Dekut Pialang Sun Lake Berhe Kim Kerang Warnam Pen Kapit Lang Bate Kapin Chong Langsun Lasila Bang So Langsun Abang Sun Kisar Pusar ni Pen Kabuchi Bate Arnam Pen Kapitik Tang Langsun Lake Niletum Kachini Ke Teglong Bate Kadu Kawe Dak Picnickers Lapen Si Visitors Tuman Setame Labang So Langsun Abang Ke Sining Ang Song Pen Senang Ke Klo Langsun Pasom Si Pinan Tum Ke Tetan Pon Lo Lasi Labang So Langsun Pane Tum Ning Ke Tedam Setame Dak Paklong Kam Pan Abang Ke Isia Borason Bate Isi Paklong Kamak Arada tu apaan kemisian isi angkang pi Halloween tumpen kacipacini iji ison komunikasi hormulo pusini tum stame labang solang sun apaan cini dam nola si labang solang sun along nona mat ni tum kopil ho kipacun ji bate labang solang sun kipat klar ji apaan ini tum komiti poson sini tum dolo la si labang so komiti long labang so komiti long nili bangke nili sekretariat poson si nili nona mat deng dun bom lo la si labang so sekretariat pupen nili deng dun si labang so langsung pan an ni tum picnickers tumpen lapen visitors tumpen sta meeting kiji tan bom na tum kibang tum sita mini tum dak rules and regulation do labang so rules and regulation teng nang polo dun ra dak nang cooperate dun ji phansi ana tum hana chuni lo busin tum han dun bom la sikirang tum pasta me tum chuni du lapen aparta labang so langsung farman ni tum peneng ke chingthurong hang Arong Village Development Committee tumpen si cipaim pu ponang posisi tum matha pen labang so ke matha long ne tum la committee tum long pen committee president pen danglok inut bahani CMEM bate council kiya tum pani tum ching kidam si council kiya tum si tame mi ulo nang tum labang so langsung panang tum kacirai kom je phan bate kipitun mate kepalang misen je phan atau ke bo ibang ke mi ulo pusi
council ke ja CMM pendang lok pen local pendang lok ni to phala bang so tour but alat nang pidun tour nang khudun pen mesen pen to phalang tum pen kenang so rakachira pason setame choklim pen nang pidun posi council ke ja tum phan setame nile tumahin pen setame churupon alang tum pen tum phan bidi pade war sai ke mini tum hana pi non malom prek jamalong ripen kewang penando armu che jagon eset pusithan bus bike parking athai che jagon eset puta than pachini Bothat lang so mati joni pha ingkora ke thom ari baithalang so BJP town mondal committee pen patir pi ponsi mati joni pha ingkora ke thom ari baithalang so mai sam community holalo ari tili sia pormalom pen mai ke badu pona birta pherang ke pen birta na pale baithalang so BJP town mondal committee amai phu longki be pen ke che pham phu pon amai long baithalang so BJP town mondal committee akong chun bang holiram kropen si mai ke phalam the jai pon lo Bangso amai long alhuisar po aman pen Karbiang long tenamas councilium Rup Singh Teron Chetong Dun Lapen Hamran District Committee Office Secretary Harmon Beta Chetong Dun Anparta penan ke thege dingatung Chetong Dun si Mailong RDP Dun Mailong nang kileji baithalang so town committee kilikalong BJP asong pen kichi pahai Dunjia Phan press property appointment EM Teron Reding pen Pachur Pon Namalam so por phan birta mo into paniksina Kecensi abang ke empu Yesus Kristus pan jodom lo apen alani pan kubu juru tu bang ke ana pan juru ke kedamtan yang kanan utum Karbiang long angkang arad utum pan opran yang pen yang kana kapepar ayok dan kolang pan ko jodom tu lo ke bang tuji yang kanan bang tak Karbiang long arad ing samjin pen kedu long jia pan opran yang pen yang kadang-kadang tim kekan tuklem sedam ke meja pan pendang lokar benglong arat kacing turakam ke klem ponji aparman apa yang benglong arat tum kehan hampir aparman tu kita non tebangi ini kan nesen pen laso ratum akamata pada kemang alam akam kecunya pandang alam pancor dong lo pendang lok dak benglong long kedu kalbi pendang lok keprek kai apa yang keprek hormo ni ada nim do ada sombong kita isret akai som semua thasi mong lam thi khai mong lam thi terbo be pinten ada itu ningkanan tim kedu mesen pen to claim to dam ki to dam ka do ko be ke claim ka dam amo an ka puja katikia mole punon kating thola mole punon ba ka hang son le mole punon anam radeng sikado ita ja kong do posi he puji so kristo phan jodom lo ada tan anton ratung atau kematah ke hang lama kam kado ke belang ke pecong dia pan dan dang lok ke itu tum kai doan pada hormon doan pada siwet aja konklem rapet pen itu longri longpar hoy adu hoy ka cerai pon juga do panda ana breden situ oposi na kado panda choklim pen mesen pen kar benglong angkang ra tum siwet aja kong pen kar benglong angkang aja kong pe theje pan kada khai kar benglong pan ke bang hampir tak pada pitunja fansi dan puji sebetul fan nili jodom lo. Aturkimi Academy Difu affiliated to CBSE New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 AM to 1 PM. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
Dinamo people tharbir talong wangthalo. West Bengal along Rik Coach Bihar along Coach Bihar District Sports Association tumpen patir piponsi suri hinira trainer ke maning kana bah Maharaja Jagat Vipendra Narayan Phub Bahadur Memorial Night Football Tournament ang dungki diki patu ponalong Difu Pilgrim Club atum runners up anong kilong duna birta Pilgrim Club achun bang sarkri lang nipen katni sa hemalong birta nang pali Maharaja Jagat Vipendra Narayan Phub Bahadur Memorial Night Football Tournament Matijoni Pai Cracer Cap Arni Difu Pilgrim Club Pen Putang Fuen Shole United FC atum ang bongsi patu ponlo Difu Pilgrim Club atum pen bangso ki patu ponalong 3-1 goal pen Putan Fuen Shole United FC atum apan joy ke pen paremsi semi-final ang deng ki patu dun long japan dim che palong dunlo lapen matijoni pa inquiry semi-final ki patu ponalong West Bengal Jalpaiguri Rajganj Academy pen Difu Pilgrim Club atum ang bongsi patu ponlo Tim ni da ki patu ke tek ser lapen ki patu ka chating krobajok ki patu ke cheng pen apor ki chokahut anta boli pumnatta chepi thek bang vedetlo Laso jok tiebreaker pesi kerem ke hai patini ponlo tiebreaker along Pilgrim Club a goalkeeper Bijan Teron Kongkat pen ke chipaduk par peka jok semi-final ke patu pon along Pilgrim Club atum pensi chipai ponlo Mati jong ni pa inkoira hini arni mati ang dungidi ke patu pon arni Falakata Sporting Club lapen Difu Pilgrim Club atum ang mong si patu ponlo ke patu ke cheng pen team ni ta ke patu ke tek ser lapen ang dungidi ke patu along hainangji pura ka chiting kroba jok ke patu ke cheng si angkung boli pumna pachipi thekbang vedadlo lapen apitu angkung ke patu pan huchutame natnatta ke patu ke mesen lapen ke thek ser sara jok apor ke chok po podanta bol ipumna ta ka chipi thekbang vedetsi dolo sitame ke patu jut kok podok dok sitame ke patu jut podok dok minute crep on ke chogahut Falakata Sporting Club atum pen bol ipum Pilgrim Club atum aphan thaplo Lapen Pilgrim Club atum pen kachitu jia Varsai kachilong ledada jok 1-0 pen Falakata Sporting Club atum pen si bangswang dungiti along chipai ponlo bangso tournament along Difu Pilgrim Club pen captain Rostom Ingri Nungsang Birong Timung Bijan Teron Kongkat alung lapen kadokoi ki patua bang photum kemisena jok ang dungiti ang dengan chipari dun pen runners up anong chipalong dun thegapot karbiang long aratum birta karjulong pen ning chiparong rinti Labangso ki patwa sailong Difu Pilgrim Club pen Mai Puhukeshwar Bay coach Khonsi Imrong pila pen captain Rostom Ingtia tumpensi ki patwa bitung atuma phan Jalin Ponlo West Karbiang long Hilani long Matijoni pa ingkora isi pen nipa ingkora kitham arnian diwa khaya tum chatong sar pen Mai ki padupon birta phirang ki pen katni sasa hemalong birta nang pali Bangso amai long tiwa khaya tum khai su pusida me inglong so Karbia khaya son se hakko penta tiwa khaya tum amina hajtang jabat alam akila pen pindeng sum pot do tiwa khaya tum ta Karbia khaya tum son si khai barim lapen khai kang thim Karbia khaya tum son si chingbar kri lahaya putha kaching wai jiaphan West Karbiang long Hilani along song pli tiwa khaya tum pen kachathan kachibum padupon Jiwa jati hong hon token elang pet sipin bangso ribon patulo dan kini kijudang ni lo bangso ribon nong ampe targa lo Thomas Council honorable CM ang kajian jipke sanksi baik lo si tamen alang ane dili kirang kenang cot jadi si alang alang kita menurut lo sila solar neli lapen neli homosti long si ang so conference tu si neli kopai usi jikin lo je ang so conference ini open session ane along nang si tong ben di kadang lo ini kita tiba kai coating ni ben dalam di ini jadi kecil kilong cepat coy long tak kening samul Birta bangkila panskang tan paniklo dumi thakmi kurang thu